Mr. Machona from the corner, la uzomthola khona mo corner, ukuba khona sanibona. This is the Kasi Talks, Bullshit Walks. Ngihlelila netime lami. Uzase Kasi lami ke lezi ke. Izintswembe eziblinded. Grand time. Hayi ngishaka. Yeah. Yizo zimnandi zonke lezi. Ukuhamba nazi manje ngifuna ukuringa ngawe ngalento le uye wa register for iRDP house. Azange register. Problem yami ile i-RDP ngayithola. Wayithola, all right. Nice. Yeah. Mina ngilibele ngithi le government ayispan ama-RDP house. Ngayithola and then marida ngithi ngaplus side. Okay. And then from there wathola ukuthi ngaphe edladleni uma gogo ngiphi joint. Okay. And then njoba ngiphiwe ijoint ngiphiwe ngisesemncane already yambele ngibambelele. Okay. Mangikhula lingo. All right. And then manje wathola ukuthi la emabhodweni the time uku-aplayelwa ama-title. Yeah. Title deed wakufanele iphume ngegama lami. 94. Yeah. Shoot letter that walithola before 94. 99. Yeah, ama-title. Yeah. Yeah. Ile dladla la ki. Yeah, La emhlawumbe. laphuma nge-oledi, yeah. Okay. And then maliphuma nge-oledi nase siya sitshotshini wathola ukuthi i-oledi ngiyasika lazela khona. Awusatshintshanga. Sachintshanga right sengiyangena la mabhodweni ngithola elinye itime la u-Anderson. Yeah, Anderson. Akhiphe elinye iphepha elisho ukuthi indlu le ngiphiwe oledi belingibambele. All right. Because lapha kuphome Yeah. kubhaliwe lapha ukuthi i-oledi Yeah. was holding the house in trust On your for me. behalf. Yeah. You see? Yeah. So manje angazi ngibhayiseka yini Yeah. bangisa Wona manje akazitholi into zakho. angabi right. Last moringa ngale ndaba le yaka mshana. Angazi ukuthi ihambe kanjani. Akasakubhayizisi sengrand manje. Asikabi grand ngoba khona manje Yeah. May 23 kufanele ngiye court sengiphakisiwe Futhi yes. amashana ayasogolisa aza bomshana aza yeboshani yena ukusogolisa bani so iphakasile futhi Manje bangiphakisile and then nge-23 ngiyakhona. Okay. Yeah. Ukuphakiseleni mshana manje Manje bangitshela ukuthi ngenze i-damage of property. endlini okayona Yeah. ukayona So yazi bayenze ngiphumile ngavalwa angazi nginokuva isikhathi eside. Yeah. Meantime ngiphuma wathola ithake eweldelayo. Okay. Yaweldela la. Nase ngifika iweldela ngapha utshelwanga ebhatla. awutshelwanga ukuthi saweldela Angazi ngiyafika ngifaka isikhiyi. Ibhatla iyavuleka. Mangithi ngiyadonsa hayi ayisahamba. hayi wena Hayi ngikidla next-door. Ekuseni ngize ibhatla ayivuleki ayivuleka ngithi bayeweldelile. shithi bakuvalele ngaphandle Ngivalelwe ngaphandle. And then manje nangifika ngithola ukuthi kweldelile. Ngilanda bokhata. Abokhata nabafika. Le umthana isivalele erumini. Njoba sivalele erumini. Alright abophoyisa bathi phula ungene. Ngoba phela ngidla lana ngizongile. Bathi phula ungene. Hayi for sure ngihambe ngifuna ichizili amuri. Khwa. kusha bokhata ukuthi uphulungene Phula ngena. alright Yaphula ngangena. bathi damage of property Bathi damage of property. Alright manje ngibithwa into. Phela lapha ngibuyele endlini nge-4 zikaFebruary 2024. alright And then lento mokuphi wena all along mokuphi all along ngothi ubuyele endlini ukuthi mongekho endlini bengekho endlini angithi akhumbula bengineside. Yeah. So ngathi suke side ngibuya traffic. Alright. According sengidivorcile Yeah. no sengibuyele. Ngithola ukuthi sekwenzekela amapatholi. Wena motoring Bengithrowile. then uploma ku-RDP house ane le dladla leli ushiye umshana Siya umtshana uphuma kubo nayo jaheni ukuzala. ushiye bani Ngokusester wami. Usester wami angishayisa ngabokhata. Ngiyampulwa kwami. Ekubeni sengidivorcile ngikaze ngiyemchashweni ngishwe ukuthi ngishawa bokhata. so Yes.
abakubophi bakushaya Ngachawa. Yes. Ngayolahlelwa le dikule ground. Ngay 24 December 2004. bathi phuma edladleni. Abashongo ngishawa nje ngiyathathwa ngifakwe evenini. Abak-explain ukuthi uchupelwa. Next. Alright, sharp 2004 anem, and then wena wayemqashweni wahlala how many years emqashweni? Mqashweni, ngihlala emqashweni 2004. 2007. 07. Yeah, 2007. Until 2024. Alright. May 4 February. Ubuye 2024. May 4 February. Kula khona uthola kuweldiwe. Bana next, bangwana next. Ngene ku plane lapha ya. Okay. Mara isikhiya usitholile wangena kahle. Kahle nje. Umshana umthola la. Ibhatla bevulekile. Yeah. Umnyango isikhiya sakhona lese ngikhiya ngaso ngabe ngichache khona. Ngavula ngaso. Yeah. Wangene. Ngongena kahle. Umshana umthola lapho. Ngihamba kalanda izinto zami ngangena. Umtshana akangithi yena uhlala la Yeah. ekhona. Oh, sithi ubhayiziswa umuntu ohlale kumi. Ubuya kubo. Uya ku. Sewukubo lapha ya. Manje uyo shaya u5 for strong. Yeah, no. A challenge like it. Manje ke My when uyihambisa kanjani? manje ke angithi nayisolve sengiya mina ku at least bangathola iSABC. Yeah. SABC. Nayi SABC. Leyi Manje SABC. ke manje siye ke Yeah, Brian. iSABC. Sonke lezi zinto zihlangane ngendlela. Yeah. Yabona mola istori sakho sesihambile. Sibukela abantu over 500,000 abantu babukela le show le. Uyayithola. So wena iRDP uyiphuzile. Yeah. Uyidlile. Angithi the time manje sengizotshintsha i-title deed le bebiziwe. Yeah. Kwazovela iphepha elithi ngibholile Ayiwe. sebanomethe umfowethu yazi khona lezi zinto ngiziphethe ngesana angikhuluma into amasiphayi Wavela iphepha uthi ubhodile. yes banominate lo mfowethu umfowethu wayenza i-title deed wangena ebhenki waboleka inyuku haqeda ukuboleka inyuku Nayi le story. Yeah. yakaqeda ukuboleka inyuku Ayibhadala. uyenza igaraji Yeah. namarumba ethu uyahamba ukampela kwakho uthenga ikari uyaqeda uyabhola Sikoloto sisele. isikoloto selo right sebafika Hey. labafike bebhenki ngijampe mina Yeah. ngiyehlahathi ku FNB Yeah. ngibuze lapha yana ukuthi uma kusongo ngenze njani ngoba nazi ibhampiri yabona Leza leli lo muntu alibhorile akusela. akuselade lami Hey, ulukuthi. uyabona Yeah. angithi bathe ngipholile Yeah. bazokhona ukwenza i-authority then yayenzeka i-authority yakhe indeni nami nginayo i-authority yami yaka 2000 Yeah. so yenzeka kanjani i-authority kanti nginayo Kanti ukhona wena. angithi nangibhithwa ilayini so mina ngiyenze Alberton bona bayoyenza masters ile time bathi ngibona sona sengivela Kufanele ungakhona ukuletha le Masters. icable ngayi. Si imic icimile sesithatha ngale mic yecamera so edit. Papi, kupa unse riding. Uyihlise ka yirito chacha riding team. Hey. Yeah. Yeah. Moso ye masters. masenge masters Yeah. uHenry akanseli i-authority yakamfundi Yeah. ngithi akavuselele yami athi no ngiyenze phambili nami ngishuse phambili for sure phambili mangiya yavula Okay. So mara isikoloto sebank. no uthe umshek fanele Okay. wangenzela i-ref number wangenzela ama-phone number wakhe ukuthi ikhodi mayithi indlu yami impelele Yeah. ngitshela into zamisha Sibe phashasha. So lesa sikoloto esithathwe umfweni kuyenzakaleni? Siyaflopa. Oh, siyaflopa. angizange ngenze isikoloto mina. Ngoba manje sihleli ngenkinga manje khona amadladla adliwa amabhenki yabona the rivat lento leyo ishoyo ne umfowenu uthatha izinto athi idladla lakhe ibhenki limgayi inyuku uyathola masa bodile sahluleka ukubhatala la ile ibhenki yeza icover ledla angithi ke manje uyayithola mina ngizitshela ukuthi mhlawumbe ubhekane nento enjalo manje da Yeah. angithi kulezi
Yeah sesibuyile futhi time Mosa explain asuthi wena ke uyile e-masters ane into zakho seziright idladla alkoloti yabona manje iproblem yakho wena asiye ku problem yakho ukuthi uyifacile manje yini inkinga yakho problem yami face manje ngifuna ku reverse le title kuye egameni la ayikabuyi ayikabuyi title yini ama obstacles ohlangana nawo mabathi ukuthi manje sekuthengiwe kwathengiswa ukuthi yiyo lena ke manje ngibambile i-divorce kwenza kalini angitshele kabanzi nge-divorce ngoba uvayile wena washidla waya ku-RDP wadraw ngabhalisa ke John so ngathola isikhathi then bengingakayazi lapho nokwenzeka yonke lento ngaze ngachiftela le ubhayise i-stand isikhathi maka uthi motoyi for how many years sakayikhohliwe le nto ichithi seyiphumile nathi divorce nge 1990 ukuthi wena mocabanga sithi maybe 10 years 20 years utrowile ngoba aziwaye ngokubuza like ane aziwaye ngokubuza like sawa maningi ama timer engingabloma nawo yabona athi bafana i-divorce ingishaye yonke into no mina ke lapha ku divorce yakhe so lo my sister wathi eloyeni ku settlement certificate yasoyethu sathola omunye my sister wathi siye ntshanja siyotsho ukuthi uzathathani ngithathe wafika yena wazikhulumela lapho wathi no akathathi litho siya nayo yonke shuthi makakufostana wena ama-flop wakho ayenze no iflop yayenzeka la yena ngamthola kushuthi bese ngingasathethi okay and then ngichophisa imbongo kuphendlini alright ngichophisa imbongo so bengibhadala irent ngithenga amacala ngayo le nyuku le mbombo yena thecha ngingaqonisi wazi wathi kimi yena why mina ngingafuni inyuku no ngiright mina ngisokolanga ngiyabona ukuzenzela then yena ngiyabona amakezwa bondaba because uyazi imbombeni then ke manje azathi ungifunela ithe umva yena ayisiyela ngitewe manje amagawulo athi ngeke igawulo uzalithola kini kulangisanala okay so manje ngiyenzayo mangizovela egeyithini ngithola uchebuke phansi nge-out kune-out lemile idle phansi eze kiyo makeza umayisisi ngithi mina kuye lo ubalekayo isuke lapho-ke la okay alright mva azange ngisafuna negama asayi-investigate ngale ndaba ukuthi kubalekwani la shiye kanjalo mva afike eplazini hayi siwayo manje la hayi abangumsindo hayi umbuza ngale ndaba ngale yokubaleka abangumsindo kanti kokuqala Saturday yangilala ngendlela ngibuya Sunday ekuseni mangibuya bathi hayi uyetheshweni uthochayisa ngo3 mlandi etheshweni ngishona ngo 3 yangishayile sengikhona manje ngibhithwa ukuthi la ku change room kungene i-out kwaqeda kweza umayisisi kwaqeda kweza lo wami kwangena enye out sebayi4 amachita ayi2 naboshera bayi2 okay sokungena wami sekungena lethaka kuvale kumnyama uhlaliphi wena ngila esigameni abakubona okay mina ngibheke yonke leyo ngene ngikhala kabi ezingasabi lutho fike ngivula igedla ngene
ngimthola nithi lento leyo kuboma boKaizer le yabo ngiyayibona la yeah bengimchophele yona yeah ngathenga iphakethe yamKaizer ngikhathelo Yeah. Kaizer udabu Yeah. watwa nayi box lakho Yeah. lemKaizer yeah faka lento zakho yeah right ngimthola uyenza la idee wayilungisa yo kwamkwala machita ngithe wena intwana yasedladleni awuyenzile kak story phamkwala mayile zinje zila yini athi angiphendula ngifaka ibhanga yo Ngeni. ngithi ngifuna ukukeca la machita jita lawa eh manje mangithi ibletheke nes2 ikhona na yona i-action yenza la ngibayi oh umile nje hleli akakayenzi yeah and then mina ngichophile la idedlanini ngenza lento le ukuthi ngishaya zonke yeah ngicela ngishaya zonke hayi namasimba manje lo wakho umyekile namhlaphange ngicade ngicale ngaye manje ufale kumoya lo muntu sengithukela ukuthi uzokhona uyamosha nawe uyamosha shuthi yenze kakhulu hayi media hayi shadile nalo yo fine ayishi manje yena uthe makayenzani makathi azange athi hayi mesishintsha nje manje waye ke le fame ichintshisa abafazi namadoda endaweni ewayo no yila engayenzi sense no ayiniki ingqondo Hayi, leli la kunento engayenzi eyenzakalayo maka no if mokunento eyenzakalayo ngokwenye into esnacks sengisho ukuthi 2 by 2 unasiphi isibindi sokukhumula phambi kwamajita la nayi leyo efikisa ingqondo yeah isiphi leso sibindi Yeah, ahlule yeah. ukukhuluma phambi yeah kwethu hayi no khona into emihamba lapha ya bese wena yakulimaza kangakanani kayi all right ke Yeah. lo phumile alani ungamlani abantu befela okay ngekecwe ke la ngekecwe uslides hayi bakulanda ngamaphot bakushaye bangishaye baze bakhathale bangiyeke hello sweetie hayi bangiyeke ngiphakame ngivaya mangivaya ngiyapenela bakushupile leso sikhathi ngiyakamamkhothi funa ukuthi meme hey yakabani yako yo moza buyela nayo le ya yo hayi mokwate nyito hayi mokwate sikazi okay uya ngiyeda yeah fike ngibhave grandi banginike athayile mntwana yakamama angitshintshe ngibe sharp engithi ngizama ukuya lapha esefini engithola ukuthi i-road block alright akuyi ngingale kanje hlanhla le asibona ngale mfana yeah ngiyaphi manje ngiyakabo my sister yeah thathe iphanga yo thathe iphanga ngifisa abo my sister kwakho uya ngisahlala kulo okay alright thathe-ke iphanga shone khona njalo kuthe kunzima ukuphuma sosela right baphumile konke akufika i-grotmane yakhe lesestere supervise hayi ngiphothwe ngiyapenela hayi ngifike hosi ngibuke ngimtshele ngithi iphanga isasebenzana hayi thesha hlanhla le tshela ingamla yakho ngatsho ngatshela ingamla yakho uthi nangithola la umuntu engizomthola ufake overall engizomthola nje manje ngisinde yeah ave
kandashisa yeah bengayithuseli ifight mina bengathuli mumpi yakhe moya kuyo ngiyazi ukuthi angeke ngimiste 3-2 uthi usizwe ukukhula sizokhula sibonge otherwise bekumele ngabe sengicacile yeah ne ngoba angisuhlehlela mina nginyangeni and thola umtshana akakwazi ifandiwani njengoba yenza lento akazi ukuthi le mina masini akazi yeah wena manje ngidrikwele gata stars enangiphakwa manje sayo wayinto into zamotsha abona ngakhona yeah so manje ke nayi ipublic seyiyaqapha ngiyangukutshela ukuthi kubaningi abantu ababukela le show so umuntu ozoza athi uza nosizo kube kule ndaba ye title deed wena unama documents are relevant yokuthi already la kunika ngayinikwa ugogo wayinikwa ugogo mama bekangibambe umama akubambe yonke into ebhaliwe ikho so wena ushoda ngokuthi kufacilitate iprocess kureverse authority ibiza abantu manje ke Umusa Mthombe sechintshile Umusa yibala yakho umtshana umntana kamama yo kamntana ebona lento yo ebona lento manje seyibiza bani Aline uAlice Manana ubani lo umunye wase Free State uTuplasi Time yabona wena uzi nazo kahle istory so kunomuntu othuplasile awuyishongo lento le endebheka manje isikhathi sesihambile uplasile angithi uye lo ngiphakisile lo plasile lo thi damage of property yes akusumtshana oweldeli hayi abachana bayi2 prior no wamntana kamamkhulu lo weldelile umntana kamamkhulu umntana wesister yami lo naye jam lo weldelile umntana kamamkhulu uba sister yami uweldele for in on behalf of the mind shuthi mara uweldele uthi ungangeni ngoba iplasiwe idla mawuphi wena melibhasa idla anithi mina ngisemkhathini so sengibuya ke manje sengibuya yonke lento lesengikhulumile okay wena into zami zimekani hambula nini ukuya kwempilo no sidinga ipart 2 yale show le part 2 le interview yethu idinga ipart 2 ngoba monga mentionanga before selinga how many minutes lapho ke 1 minute 52 seconds uthi asana sekusele 1 minute yabona kumele sivezile le ndaba leyo ukuthi no wena sabashana umpaziswa abashana no liplasi lale sokune owner uManana awukambona umazi uye lo ngiphakise senyamazi ukuphakisele damage of property yes so lapha February ukuyina kwami nge4 lento yenzeke April senginesikhathi esingakanani you see and then ngizophakiswa September sonke lesikhathi bebathulile is because bengiphakise umtshana wahlakazwa wakhishwa umporo wa5 so kusho ukuthi manje nasengibheka lento mina ngifight kahle nomtshana sengifighta nomporo ubani senomporo that's why if we need part 2 funi part 2 yezwa manje sokuno umporo ungena kanjani manje ngididekile ukuthi makazokhona ukukhipha 4500 for lentwana abayinike 3 months ungena kanjani kule ndaba yayo kwindaba yiyo lengifuna ukuyi-understand or mhlambe makanceda unceda ngisho yazi angithi naye ngamtshengisa amaphepha wami ngimtshela lentwana ingikhiyela amageni wathini alright wangishiya nomunye my sister wanyanga lentwana ukuthi ngina amageni ngoba vele ejardini angeke ungene ngefence afethu sesayithola ke part 2 mhlambe kusasa Mr. Machona from